Impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu ejo zahuriye i Goma muri Kongo hibukwa abahitanywe n'ubwicanyi mu mujyi wa Kishishe mu burasirazuba mu Cyumweru Gishize. Abayobozi bavuze ko umubare w'abapfuye wageze kuri 272. Serivisi zikurikirana ibihe muri Afurika y'Epfo zaburiye ko imvura nyinshi ishobora kuzateza imyuguzure mu ntara ya Gauteng, aho abantu 14 baraherutse guhitanwa n'imyuzure. Muri Nigeria umuhanda wa gari ya moshi hagati y'umurwa mukuru Abuja na leta ya Kaduna mu majyaruguru wongeye gufungurwa nyuma y'amezi 8 wari umaze ufunze biturutse ku gitero cyo mu kwezi kwa gatatu. Ibisabwa abahabwa iyi serivisi byarongerewe kubw'umutekano. Abahanga bo muri Afurika y'Epfo ejo bageze ku ntambwe ikomeye mu mushinga igihugu giterwamo inkunga na Australia, hatoranywa ahazashyirwa ibyuma byo ku rwego rwo hejuru bicunga ibyogajuru. Ashraf Hakim ukomoka muri Maroc ukina mu ikipe y'igihugu yakinnye umukino wahuje ikipe y'igihugu n'iya Espagne, igihugu cyamwakiriye n'umuryango we mu mukino bahuriyemo mu gikombe cy'isi muri Qatar.